Mweri wa kana mwaka wa 2018, kambuni ya maguta na gasi ya Zarara nĩrĩo yakinyire mwena wa Pate kaunti-inĩ ya Lamu kururia kana gĩcigĩrĩra gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ iria-inĩ rĩo hĩndĩ no gĩkorwo na gasi. Kambuni ĩno yakinyire gũkũ thutha wa gĩcigĩrĩra kĩa Amu kĩrĩa kĩraihanĩrĩirie na gĩa Pate na kilomita 50 kuonekana na gasi mĩaka 50 mĩhĩtũku. Wenji wa gasi wambĩrĩria wari kilomita 4,500, ĩndĩ kambuni ĩno ĩkĩaga ya kũigana ũndũ ĩngĩteithĩrĩria gũthondeka baita, na mwaka-inĩ wa 2019 kambuni ĩno ĩgĩthinga irima rĩrĩa yenjete na ĩgĩkũnja kĩbarĩ. Mĩaka ĩna thutha ũcio kĩhera kĩa gas nĩkĩo rĩu kĩroima aikari a Pate thayũ. Kinachoendelea ni kuna kitu kinatoka kwenye kisima ambacho Zarara ilikuja kufukua ili kutafuta gas. Baada wakifunga kisawasawa hichi kisima mpaka sasa hii bado hakijafanya nini, kuna kitu kinatoka ndani yake na hatujui ni kitu gani. Na la kushangaza, kuna kisima cha pili ambapo hii ni Pate 2, kuna Pate 1 ambapo Pate 1 ilifukuliwa mwaka 1972 na wakati wa Shell, na hicho kisima hicho kimefungwa na mpaka leo kiko na hakuna linkage yote ambayo iko inatoka. Mugunda wa eka makĩria ma 20 ũrĩa wahũthĩrirwo wenji-inĩ wa gasi no wathikirwo na kagoto, ũndũ ũrĩa arĩmi marauga ũcũngĩrĩirie ũnoru wa tĩri ũhatĩrĩrio na njĩra nene. Ardhi yenyewe ilikuwa ni very fertile, watu walikuwa wakivuna mavuno mazuri sana, ardhi ilikuwa green, evergreen, minazi, mikorosho, miembe ndio walikuwa ukulima ambao walikuwa tukilima sana. Sisi watu wa Siu tushirikiana na watu wa Fadha. Kwa dakika hii tumeshuhudia hali ya anga au mazingira ambayo imebadilika kwa hali ya juu sana. Kisa na sababu ni baada ya hii kampuni ya Zarara kuja kuweka huu mradi au kufanya utafiti wa gesi na oil. Baada wao kuondoka, sasa ndo athari nyingi tumeziona. Baada wao kuondoka tumepoteza wanyama, kwa sababu hapa mahali wamepaasha kuna visima ambavyo wao hutoa fumes. Sasa kinasababisha kutoa sumu ambayo inachanganyikana na maji ambayo yanakaa hapa kwa ajili ya mvua ikinyesha. Aikari a Pate mongereire atĩ mahiũ mao marakuona gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ ũndũ wa kũnyua maĩ na kũrĩa nyeki ya mũgũnda ũyũ, no wĩra wa kũma kwa mĩtĩ ya matunda matiganĩte ndũhithĩtwo haraya na maitho. Kwa sababu ya udhaifu kama huu, naomba mashirika ambayo ni majukumu yao wawajibike, na pale ambapo asasi ya Zarara ilifanya makosa wafuatiliwe waje kurekebisha, na serikali ije haraka upesi kuangalia hawa watu ambao ni wakulima na pia wafugaji. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.